Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjupon. Unity Victory and Prosperity Rally Hanjanglang Sosai Hostel Pathuak Lamalong Kipamanpon. Lakhain kora Thombukajan MSC Constituency Apartment Sai Hostel Pathuak Lamalong Hanjanglang Solong Karbi Anglong Autonomous Council Unity Victory and Prosperity Rally Amai Kipamanpon. Bangso Amayalong Alohi Sarpo Aman Pen CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Rupsing Terong EM Surja Rongphar EM MSC Anparta Penang Anman Peng Idokit Hekidingatum Sitami Chetongdut. Bangso Amayalong Bukajan MSC Constituency Angkang Polling Station Pinatum Phan Phiru Yathi Achili Spray Machine Hanjang Achili Hegu Rodbo Anparta Kebang District Hira Ingor Applicant PKM Waipon Along BJPC Haipon Po Nona Phongta Pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Lamthi Jaipur Bukajan Pe Sarkuru Be Karbi Anglong News Unity Victory and Prosperity Rally উপস্থিত বুকাজান MSC অন্তর্গত সকল PS পৰা অহা কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল হিতাধিকাৰীসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থিত ৰাইজ আৰু লগতে যে যিমানখিনি বিপেৰৰ ফেমিলিবিলাকৰ চৰকাৰৰ পৰা আঁচনি দিয়া আছে সেই গোটেইখিনি ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ওচৰত উলিয়াই আহিছোঁ আমি যোৱা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত 26টা MSC সমষ্টিতে ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে ৰাইজে আমাক সহায়িতা কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ এটা দিহা ঘোষণা কৰিছে যে 26টা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটেৰে দিয়ে জয়যুক্ত কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক সমষ্টিত গৈ আমি যে কি আঁচনি লোৱা হৈছে আৰু কি আঁচনি দিব কি গ্ৰহণ কৰা হ'ব দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি আঁচনি দিয়া হৈছে সেই বিতংভাৱে আমি ৰাইজক বুজাবৰ কাৰণে আজি যিহেতু দেখা গৈছে নিৰ্বাচনত এইবাৰ MP টিকট কোনে পোৱা যাব বুলি আশা কৰিছে আপোনালোকে কাৰণ নাজানো এইটো আপোনালোকে বৰ্তমানৰ যিজন সাংসদ তেওঁক লৈ আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ সুখী হয়নে নহয় আমি কিয় ক'ম এইটো কথা এতিয়া তেখেতে সফল হোৱাৰ কাৰণে আমি যিকোনো কাৰ্যসূচী তেখেতে সফল সাংসদ হোৱাৰ কাৰণে পাৰ্লিমেণ্টত লোকসভা তেখেতে যিমানখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকক তেখেতে তাত গৈ মাত মাতি আহিছে যিহেতু দেখা গৈছে মঞ্চ গঠন হৈছে এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকে যে এতিয়া বিৰোধীবিলাকৰ যিকোনো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ শূন্য হৈছে লেম্পছ কৰ্পৰেটিভ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক লেম্পছত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী দিয়ে অপজিশ্যনৰ প্ৰাৰ্থী দিয়ে কিন্তু তাতে জিৰ' যিহেতু এইবাৰ দেখা গৈছে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈছে কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি টাউন কমিটি আছে টাউন কমিটি এজনো ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ নাই বোকাজন আছে নেকি আপোনালোকৰ চাওকচোন তাতে কংগ্ৰেছৰ নাই APSLC নাই CPM নাই SSC নাই মানুহজনটো একে লিডাৰহে ইউনাইট হৈছে বাকীবিলাকে ইউনাইট হোৱা নাই পাব্লিকটো আমাৰ লগতে আছে কিন্তু সেইদিনা ডিফুত ভূপেন বৰা আহোঁতে BJP বহুকেইজনে যোগদান কৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে বহুত কেইজনমান লিডাৰ এজন দুজনে যোগদান কৰিছে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টে ক'ব যোৱাবাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল নিৰ্বাচনৰ আগতে তেওঁলোকৰতো বহুতো কৈছে যে ইয়াত এবাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত ইয়াত BJP হাৰিব তাৰ ঠাইত উল্টা হৈছেনে নাই যোৱাবাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকে কৈছে এইবাৰ ডিফু ST পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা ইয়াত BJP চিট হেৰাব বুলি কৈছে কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে 1 নম্বৰ আছে হৰেণ সিং ডাঙৰীয়াই জিকিছে 3,39,000 ভোটত ৰাইজে দিছে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ৰাইজে যোৱাবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নোমল মমিন হাৰিব বুলি কৈছে কিন্তু অপজিশ্যন লোক লাগিলেই নোমল মমিন হৰাব নোৱাৰে অৰ্থাৎ এবাৰ MP BJP পাই জিকিব মানে 100% 100 নহয় 200% দিছে West Karbi Anglong Kolonga Irrigation IBA Sai Hemalong KSA Karbi Locharli Asong Samson Teron Aru Atumpen Forest Department Aputhak Non Malom Hur Chudut Ning Kang Samdunde Det Aputhak Pherangke Amai Kangnipon Lason Silabang So Amayalong Forest Avering Abar Sai Klembang Phubang Phi Atum Apan Karbi Anglong Autonomous Council Atum Ke Klem Nangni Mati Vipon Nangni Pusi KSA Miphu Samson Teron Pen Pherangke Amai Ke Phapon Along Ningjepon Tangte Pherangke Thengno Ka Ningjepon Alam Thile Arjuponik Sina
Dongkamu kampian promes terang Karbi Anglong News. Kecengsi pacit thang atumpan mate media jil potumpan karbiluchar yes songa hinpen kachi songa kardam pajula kardam penili na tumpan na chu phateng bena tum dakiba angkot ni tum karbiluchar yes song tum ben samya tumpan ninga prongpen kachuru pilo sipini jasimet pet labangso media press meet lam pachini ne pran nili pachini gang tungdo nilong do punili ar enat rajenti so lang West Karbi Anglong District Committee along finance in charge do punili arbi narbangke bir singkro lang bangke assistant secretary West Karbi Anglong District Committee even sir long ki hanse alang bangke ada kolonga branch long secretary la se pinili na to phana ke phana ko alang bangke lahilo jasimet pet ke damtang irunia pran Purchudut isi mate controversial salam do je bang pharu ke thom chokamar tumhan forest department along chokamar tumhan environment and forest department also department along bang pharu ke thom tumpa latum ke aron repen se sakuri ke mate job ke claim laso putha porsi Karbi Anglong consequences so cause notice peleha je alatum nikrip ni ke bang ba nikrip form bang so na tum yang si clarification chipi bipta na tum sakuri ke nitum ke as per ala department na proceeding ateng kana tumhan claim ko ko sada ki thet ba ki jom hon du lasi nitum men ki pu dun kan tung ge lahilo lada so cause notice a letter kepiklan a notice a number ge lahilo nale tumhan le pachini kan tu KAAC/ENF/ESST 238/2023/24/9 dated 7/10/2023 ani sia city bang kilo sokos notice asi hala daki pon bang do je nang tumhan ke illegal lo atheda government a norms masik pleng pin aposi nang tum asakuria bangke a job bangke illegal lasila bangke violation of useda ke top kondo mane section 7 AFRBM Act 2005 teng pen nang tum ke illegal mane da interview call ke ta hoba pipi ne dolo lada lason sela tumhan ke pa bon kondo sita neli pu indum karjukan tum bang the nang tum la illegal pu ki polam the bangke kupuson si illegal puna tum pun athi bangke nang tum lang tha alang tum bhan to akam chu toy kam ka chu toy ki puna nalo NRC ho resolution stamela tum bhan chu toy lo la puson thak si hala election duty long stamela tum bhan chu toy lo BLO long stamela tum chu toy lo ba eviction drive long stamela lang kai jan long pini long stamela tum bhan chu toy option dopik la dake mention elote ding pigla tala major ni tu isi example ban sian ponchalo se lahaya sai chuto dera phi ko son se la tum phan illegal ko pun po ako isi puthwa ba ka thumi me ba latum service book ta chokalo latum NPS ta chokalo mai no bahini mani chok che dolam na ke om dum chokalo service book chokalo NPS chokalo ben hala pilo ho CPF tala tum chokalo lahai chok era phi ha government pen chok thaya document chok thaya phi non se ko illegal ko ga ko son se tuman ki put apen aku dak pin isi bangai tum ka jidon kan tum le ni tum pun tum la illegal kali akhil lahai chok era phi se tu illegal hala so ka silam ne tum le ga sakuri ki pita lage non het kali hanin kan potro ngai claim ta tum ta dulo ajat ajir dingu pen claim tum ta dulo hala tum bangke ko son si non illegal ko ana ningkan be claim da phi so illegal ko tum la sila bangke nil tu komane favor ki duni polam kali sitame government lo malang tu ta claim ve pakam chu toy ve phino mo illegal pu bangke la bangke chokche dali mo sing tum lasi da galang tum pu bangke na tu illegal kono na mas clarification chipini so cause notice ma reply ni pu ni pu ye kan tum ma la hilo nang itu ile tum ki damta news lo same ni thik lo itu CM ke hai tu la mo hala ni bata ta puno exam ke tokdun de exam ke tokdun de ki chokche tokdun re nahi lapen ke tok lu te na tu ki pass lo lo award ban itu ma ku de so sentence na mane exam ke na tu la tum ke tok lu te ke pass lo mane kutti phansi ki min na wala wali tu ke ma ku de so pose arjun exam ke na li tok lu te pass rek ji pu ke lage pune people of pune ke na li lake ang to na masi pass et pune athe exam ko mane se absent at so se tok tipi mani pass no ke da ke long ta to mane dang tum exam to honte pass ko si
Agi non ka exam kit to dun sita by chance si kumani ko pailang no answer streaming bode pulute by chance si mani exam ko pailang no malang li bang exam ka to dun de pulute form fill up jade data la sit to la exam bang ke na dun pass ko dak to no kusin pisha la so te pulutang te non an kali abisi illegal gala pass de ji bang si illegal la lage pote nang lage pun ka patiya kam se Kusolo pun kapati nang lagi nang so si pas tu lutan ke lagi legal daksi legal buku ni lo laso potsi ni tumi puya bangke exam ka pati ya kapre ka kimi fresh pati no setelah kipitang tumhan bagian tu pilo klem ni bangke council long isi long meeting dora cepe pas no lagi kipitang dia kenon ke nang tumge lagi wana din klem tang dia potang te nang tu so isi cepe pas tumhan fresh no tumhan approval pideno hala bang sini tumke achuling ridon kang tum आथे बांके पिनिदान का कमा थानी टेक्निकल अलाम दुपी लाहाय तुंबा बांग ताजाले पुनो साकुरी लोग नो पुरो निकान थोक थोक निकान के टेक्ने मतुन दो साकुरी दो तांगो पुते इसी आचे आखा दो कोसी बांके कोमानी बांके होम लोन केंदो पीटीएल लोन दो कोमाने बा कार लोन कपरे कपरे का लोन दो पी के ना तुम दो पी कतु लातु बांग सा साकुरी बाय चांस बजंग से नन लोन दे पोदान के लातु कोना बाय लोन चितुन पोला के थोक फाम मामसे के चिंगना मसम लगा छि थोक रोसी रे छि कोहतै नो लासी लाहे लाहे तुम फंदा करियर लंता माथा नहीं करियर लंता दो अपोसी लाहे तुम माथा कोनी काउंसिल में कानफोन कोनी तबन काउंसिल तुमके कारबेंगलों के द्वारा तुम्हारे कानफोन नहीं है तुम को नंग तुम यो सिनो इलीगल पोते हाला ना तुम पीके चे मुझे चौक से देलो पोसी ना ना तुम लीगल को सम हाला वसना तुम प्लान को सी हाला सो लीगल निकला नहीं बांके एग्जाम के तो अपने ते चौक पास को बांगे लागे के पास तंगे लो प्लान तुम थाना का प्रोसेस में प्लान को सोते में से तुम सकुरी बांके पाचे रे नहीं कुछ तुम एक चुनी बांगे la peni tum ta nin thedo Karbino Thomas Council CM tulirano ha ki hais kame karbi arat RTI activist Mahajan Kropen ke DNF sai hem along pherangya mai kangnipon la sonsi phaikunia chikloni phai trok CR ni Karbi Anglong arlo constituency kora trok along mini stadium ki kimpon aputhak RTI activist Mahajan Kropen ke DNF sai hem along pherangya mai ke phapon alangli Karbi Anglong Digital News Forum mate thi hekpen ke DNF along pherangya mai kangnipon ki Karbi Anglong along development pik lopusi CM Dr. Tuliram Rong hangpen kabor ipon ko andolo mapusi pherangya mai kangnipon along ningje ponlu tangte pherangya mai along kaningje pon alam thile arjuponik sine Anglong non kachari ponbom autonomous council along ake hai CM Tuliram Rong hang alangli kachari pon alangli kabor ipon bangke la puelo je non along mapil theke kapathu na thura hinta ili tumjing thu nai liso e jang tumjing thu nai pusi alang li kapori polo lasi la bangso long la taisia development lo lasi alang li ke claim ponalo ko ansi ke chok lima la pen ili tum ratum ko son si kaluk son duma la dang li than po la pen la bangso long bangke ratum leng chabing noi lasi ke damtang pedangan ani 2020 ningan Ladak Karbi Anglong ahomosti tinda isi stadium kapathu aklam kase marjia phanpura kuti kep dhuri ponlo ase tin ahomosti longta ECC stadium kapan kas kisi kedang pondolo lasi halaso long kisi kedang ponatengsi ladak kam tame pilo lapen halaso a contractor tum a komatma lapen laso ke chokling ke chokche kopima labang sini li rara phane than igi pusi achini lo lasi Ladake nili akoy kewan ku bange kali setame la sohor nu ko ansi ke chok lima ke chok chimara ding changue la si ladak mini stadium a contractor lake kichingsi la bange is lafer lake amri homosti lo haladak a contractor ke Osia Trade and Supply proprietor ahem phuke lake promote begani hotu marwari thaipo alang lilo ladak a contractor ke lapet ako Dotulang labanget Daythor longke lake MP Agarwal li pudai mangal halo laso long kora truck lote 10 crores lote 260 crores angbong pet dak lokela contractor karbia khetum bang alo dak itu bopen dili than polo dak kechingsi habetimum umtang timum lapen ako honsing timum labanget khomlong lo lasi ako chun bang timu bangkli lasi long kora truck pen bangkli atum si akar biak khai tum si dak contractor ke long chot lo lasi ladak la umtang timu bu bangke iam mongol sing timu asopo lata iam asopo bu si ke long chot ta hai pulata lapen hon sing timu puta lata mongol sing timu long si ke claim abang fulo
alang li ke me ka hendo pulen li poli hala dak ke do posi alang li ta ke long chol tangte baki kontraktor binong dak lokel akar biak khai tu ba bang khai sa kumalo dak ke do ke nili ningje pon lablo marwari angse si dak ke do lapen inut vet la GM enterprise amen pen long krege thom plote 130 crores tu lage 130 crores inut fancy pi dead lo la si la ko alo ke choklin la si Karbengong Thomas Council atum ke claim pon jakong ke cher jak ko pisi ke claim la ke Assam Finance Rule long la pen Assam rules long isido je lak hokep abad lote la banke online e tender si pinai lage hala solong kacepa parai do la son thatasik Assam along ab district anta e tender ang se 50 lakhs abad pulo tangte setame Karbengong Thomas Council atum isi ke claim ake me bangla phelo je nitum ke dake autonomous area la sidda bangke nitum la sonium bangke nang proyekre nitum methang aron si claim di close tender tamane nitum close tender talo la pen off tender la electronic media dam de lo la pen la hai online long dam de lo pusi alang nitum ke claim sadda bangke isi rara fan besen lo sarara fan kahino kunaloma alang nitum jungjung ale fansi ilitum Karbengong arat six schedule la pen inglong aso a district along ali kacu en ke autonomous council along kacari atum la si la son ki gilu ute la dak tender ki pi kuma malo nang tum CS pak langka nang tum CS pak langon gil tum nang kroipo la pen lowest tender ko marlo ke du ko son si la tum ke long lo inuveda contractor ko son si la an long krege thom ke long lo la pen bakian ta marwi tum si cerai la ko son lo ta mane 70 ningkan rok si ke ban ta il tum Karbia khai tum lak kuti kep ki claim una bang avelang laki itu ining du lam lagi mante ki pipe den ma government tum to mante ki claim aja kong dong ga der luma il tu ma khai tu ningkan sok si kep nang leta kasi kaya ki kaci paroka development tu development na banget dake niligi pudai banget ka parli no lagi athe ko piluma il tu binglong so khaya amen ensi ladak banget development wan ben kaci rai banget habang antana munil Karbi Unemployed Youth Association mate kuya deitor aro ahin pen bang pharoke thomso se forest achokumar atum aphan sokos notice kipidet apu thak pherang ke amai kangnipon lason sikedam tang apora hotami forest achokumar bang pharoke thomso se abang phubang phi aphan sokos notice kipipon ajok ningduk chipak langpon lo deitor aro kuya ahin pen anparta bang so alam apu thak mati puthot kapache klem pon thulong nangji pura pherang ke amai ingnipon lo Phaikuni ni Phaitrok CR ni Lakhain Gora Throk Dorbagor MSC constituency ke parlo Deitor police station angka Deitor aro Karbi Unemployed Youth Association mati thi hekpen kuya Difu Center Committee Hemson Ronghang Anparta Bukajan Sub Committee Deitor aro lapen claim dam rapet atum chetongdun Bangso pherang kamai ke phaponang ko alam theke ke damtang aporahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen forest achokumar mati forest alongside claim bang phu bang phi aphan bang pharoke thomso se atum aphan sokos notice ki pipon mati asai amu aphan kapasang ko kabang phu bang phi aphan puthot kai hateng kai ason asai kapache claim pon thulong ji aphan pherang ke amai along pen lamthi chepaklang ponlo athe kidam tang chitini phai pho ar ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang kaning je bon laki puthot pache claim thuji aphan pusi birta alam sai mati birta chetai along wang pen puthot la so aputhak kapache claim thulong ji aphan pura lamthi chepang dak ponlo lasi deitor aro Karbi Unemployed Youth Association atum pen ningche thedun lo bang so sai puthot la bang pharoke thomso se atum aphan la so sai kai ateng kai ason kapache claim pon thulong ji aphan pura pherang ke mai ke phapon along pen lamthi chepaklang pon Francis, media kote dengan cepat tengpen, nang home report Francis, media kote dengan kardong pilot kardong. Ini nang litumpan, nang cuhang alam thi abu thak, hela kuson hela. Ini tum Karbi Unemployed Youth Association, dari thora rohin pen, ini tum nang so press meet. Kahang nang ko kaputhi lam thela puelo thang na dalam ta kali non dadam tang dilitum social media along ke long pon putha alam si thini ni tum kesni ki dui than kadui members na ben chiphai lo lam thela puson helo je Forest Achokumar atumaphan bang pharu ki thom sosi lang tumaphan Sokos notice kipi po puthak itu
karbi unemployed youth association dai thora rohin ben ta masap su ningduk dokok lo lasi non bangso press meet along ben tum gi pudun ji ke hang na ta ve ini tum kaching hon nai karbi anglong autonomous council ake hai Dr. Tuliram Sar la bangso aputha RDN ponangji busini litum bangso apresmit pa ponlo lasi RDN ponvek nangji la pen la non bang pharo ke thom susi sokos notice ki pieto ma phan nilitum ta ningduglo la pen non ani si tarik pho media long semi news long semi thek long asi sarahin pen siam sar kaninje lam jumi se asi nitum la so kininje kar julong pen ke nitum ning thelo puthot la bang pharo thom sosi atuma phan aku non re interview le pipot bustami labang pharo thom so se tum phanaku ipachu claim longi phansi nili to mahin bustami sar cm sar phanstami chuning ri ponlo lapen ke labang pharo thom so se tum non ke dam tangan bai nong se tami nam stami chu pon pen apiso aso hemrit chilana I pen reng dog re ni do long lo lasi non bangso atumta aning duglo la pen tum ta ning duglo la sinon evang jiani anstami sar Dr. Tuliram phan chuning ri lo la bang pharo ke thom so se tum phan stami aku puthot re interview pipen la tum phan thot sai ki particular longi phansi nilitum karbi unemployed youth association dai thora ro pen stami nilitum chuning ri pon pa dikrim lo